Nomiki Kampung Apleman nika keadaan jarak jauh, jarak Surabaya. Iya. Ada teh Bambang ake begila. Di seronin itu. Apa? Seronen. Mapan lo, mapan dia aja. Siapa Ibu Dina? Duangin ya. kado. Duangin bang. Duangin kado. Duangin sih. Duangin terus ronen. Duang. Bisa salen. Ari ya Pak Jais re. Duangin terus ronen nih kok. Ayo jaga is, ayo, lihat. Duangin depaki, salam kerah dari bulan, salam de Rama benebu. Johake bu, johake. Sampai resarong, kabebena, milih minyak domba kapelan. Pikir kereng mak kero benar, namun ingat rasa tak kelar. Pikir kereng pak kampung Jais mak karo benar, namun ingat rasa tak kelar. Rasanya banyak Tris. Ayo Mi. Coba. Lu mapan lo, mapan aja. Siapa Ibu Dina? Nih kesaannya Kampung Jais. Sediri kali wungu tempe non. Calon sate Jumat baik. Bulan Rasel 26 ekor. Ini kemantan Bu Murani. Iya. Iya. Dari mana termane rojek mater delo boleh tidak mater nangisa mater noro aja ke mater noro siapa Ibu Dina? Kang Nuryati Tarti, si Andi Kemis Gelebun Marinika. Iya. Celet. sampai rumah kodong domba iya takut bu kampung ya. Takut bu kampung. Lolo ane serkabu. Iya. Ane serkabu le.
buka lek lemari kata Mane yen teplik lemari teteh Bila melati kapadeng mata Mona ketebadeng nengate Yenga Jumat Pahing bulan Rasul 2006 yang jam Kampung Jais Jambon Tiri masalah menikah akad nikah nong Ade Andri Putra sebagai putra nerus di Kampung Jais Jaipongan salah pun bagian dengsus terutama kan panggil Kang Nuryati Sarti Seruni calon kemis Kelebun pindah tempat Jebon Makniti Solikin Aris saking Dalor ayo Cinta Pandi Kali Semut Selamat Supra penulis buku andalan Tegal Jiut Kacong Nurbatin saking Kebonan Ngelaka Kang Abdullaniti Tempur Sari Pasalan itu Cak Motori Rawo Kancu Kali Semut Abah Giman Sukemi dan Rojo Seloso Pahing pindah tempat di rumahnya Pak Kampung Sugian alamat sama Bapak Kampung Yono Grup Tegal Sono Pak Kampung Sesamo Tegal Sono Misir Roni Tegal Sono Bapak Dapa Padang Bapak Liatus Boto Cak Nito Tegal Jiut Cak Tosan Tegal Jiut calon Senin Manis Jambon Tiri Kampung Tosan Tegal Jiut Mas Heri Wonoayu Siat Norita Wonokerto Cak Sumarti Wonokerto Bung Seswono Wonokerto Ane mari dangdut gila macet siapa nyatut Cak Muklis mentako tak nutut kemarin gimana Kediri tan apa Muklis Papringan Cak Bakri Papringan ayo Toraki ya Cak Bambang Panjilaras memang oye Ada yang ketinggalan Cak Koset Tegal Sono grup Bapak Kampung Yono